Maya, Maya payabak po kaya katamungan. Iyabe tala po king kaya katang panalangin kaniting misa, din kapasalamatan na iyampang dari. Mr. and Mrs. Danilo Olali and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mr. and Mrs. Binondo Karandang and family, Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family, Roger Arceo and family, Chito Carrion, Marwan and family, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Nelma Yalung and family, Liangco Macapagal family, Eugene Esteban, Engineer Raul Canlas and family, Jan Bumanlag, Aguilar and David family, Erwin Jan Maniago, Lourdes Enriquez and family, May Abal and family, Ana Greta Pineda, Puno family, Crisel Francisco and family, Jelica Argonlao and family, Bong Galura and family, Alexander Nicdao and family, Rosby De Leon and family. Makanyan mo naman, hiyabe talaking panalangin tamo para king special intention daring makatuki. Janet Terrado, Arnel Terrado, Arjanel Terrado, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Felicitas Bagang, Queen Mary De Leon, Rudolph Joan Lupena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuazon Jr., Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Rayleigh Lupena, Abelardo and Lourdes Silo and family, Leanne Macapagal, Arian Garcia, Joanne Abigail Tuazon, Sel Erwin and Luz Maniago, Belinda Timog, Neil Brian Maglaki, Grace Palyasigi, I.N. Lizelle Bitog for good health, Edgar and Reyna Parbo, Titos and Ana Marie Parbo, Con and Nelson Parbo Jr., Al and Lizelle Vitog para king good health, Edgar and Reyna Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Cons and Nelson Parbo Jr., Patricia C. Nunez para king kayang board exam. Manalangin tamo naman para king malagwang kapatiran daring makatuki, Winston A. Chan, Danilo Batak, Mary Blaze Sampang, Zaina Lorraine Hope Matito, Marie Luli, Architect Ted Narciso, Hermina Bernardo Asuncion, Maria Carmela Reyes, Ernesto De Leon, Rodi Moyargas, Noli Lagamayo, Rico Sabado, Melody Cruz Sahali, Raymond L. Asponso, Joshua Sam Parbo, Pedro Trinidad Jr., Julius Jan P. Mercado, Adoracion Manalo, Manolita Pasyon, Joshua Sam Parbo. Iyabe tala naman king kiyakatang panalangin ding donors tamo para king bulanan ning Abril. Ella Gomez, Eloisa Peñaranda, Lourdes Tree, YMP, Winnie Josephson, Grace Mortel, Fe Atanasio, Florlan Daniel, Esther Magtoto, Cynthia Leonardo and Tony Cortez, Danilo and Josepina Sarmiento, Victoria Macapagal. Para ka rin kapatid tamong mayango na biye, manalangin tamo para kingalanggang kapayapan dari Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlindo Juan, Patria Antoinette Beltran, Dr. Manuel S. Guerra, Felicidad Bondok, Marilyn Lijarde, Honorato Fernando Romero, Pasencia Romero, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciana at Francisco Sedsad, Christopher Carrion, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dipna Bernarda and Leonardo Macapagal, Onofre Quiambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Hongyi Suing Pineda,
Stephen Mansbridge, Joselito 1, Josefino 1, Senaido 1, Chopilo at Pasensya Palyasigi, Christopher Carrion, Pedro Liangco, Marvin Sablan, Leonor Yalung, Teresita Mercado, Catalino Cortez, E.J. Tuazon, Consolacion Rivera Yalung, Reverend Father Aristotle de la Cruz, Purita Sapanta Azampang, Escolastico Yalung, Tasiano Rivera Flores, Macaria Parungaw, Bartolome Parungaw, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalung, Ricardo Sr. at Kiprosina Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Pablo Cotchon, Crispina Natalia Emerenciana Rivera, Bienvenido and Israelita Rivera, Alberto Roque, Carmelino Roque, Priscilla Roque, Rubia de la Cruz, Conrado de la Cruz, Eliseo Capili Sr., Alejandra Capili at Ding Sablang Kaladua, King Purgatorio. Talakad tapo. King lagyo ng ipampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, ating pamakyagom ng Banal Espiritu manatili kay kayungan. At keka antemorin. Kapatad si siyantala rin kay katang kasalanan, at manyawad kapatawaran, at pakalulu king hapong Ginoo. Iyagas ng miyag na nagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakhalulu, at kaya kayo kapatad,
kasala kong bina, King Pangisi, ampon pamanyapat King Marok, at King Pamagtamad kong gawa, King Mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapu ko kang nuwa na Mariyang kapilanmang birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganggo. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, mapamakalulong ipa, emiya ikit ing anak mong sinubling mebie, nitigkil ding gamat mi ing katalindiking ano,
Dapot paniwalan mi ingiyo ingke kaming Ginoo. Manano na sanang iting kasalpantayanan, pisan meto nga na kami king lugod, at gawa na keng ating masabal king nino mang mangailangan busal mi. Maging metong kepinsan ng kapamisanan, metong mo puso at kaisipan, maniwala, manalig, makirake, mitmong tulang, misulusulu, king pamamirasong tinape, at pupuri keka ake kaming Diyos, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Metong lapuso at pamisip ding sablang talasal pantaya. Metong man karela alang sinabing ing pibandyana kaya mong sarili. Ing sablarang pibandyan bandining komunidad. Siksyan ding apostol kambena ning emunanong kayupayan ing pamanyubli ng mebye ning Ginong Esus at ding tao ginalang dongan. E makanyan-kanya na kanuwanan, nginantabi na karela ning Diyos. Alang mibili king kalipitan metong man karing talasal pantaya, uling ding pibandya na gabon, o ding pibale-bale pemisalira. Ding kwaltang ayablira, daralaralat paniwala karing apostol, at ingbalang kapatad, mirarakayanan niya king abli, agpangking pamangailangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alanangga. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alanganga. Ding memalen ning Israel, bustan hihayagda, wagas ing lugod na at alanangga. Ding pari ning Diyos, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na at alanangga. Ding sablang mikitakot kaya, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na at alanangga. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod na alanganga. Ing upaya na yang minye tagumpe, king kiyakatamong pamakilaban karing kasalang. Eko mate, nunemye ko, bani pasyag lang dapat ning Ginoo. Pero sana akong mabayat ning Ginoo, dapat enapain tulot ing mate ko. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod alanganga. Ing sikwildang baturing manalakad bale, ya naman ing linto peka masalese. Kanita ing ginuyang makikararaptanan, at tune makapagmulalang lalawan. Iti ay ngaldo tinatag na ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya. Munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, ing lugod alanganga. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat sa nuwan. Ing ninumang maniwala king Jesus yay Kristo, anak nening Diyos. At ing ninumang lulugod king igpa, lulugod ya naman king keyang anak. Abaluta mo king kaluguran tala ring anak na ning Diyos, nung kaluguran taya ing Diyos, at pamintuan tala ring keyang kautusan. Uling ing pamaglugod king Diyos, mga baldugan, pamanupad karing keyang kautusan. At enala naman tutong masakit tuparan, ding keyang kautusan. Uling ing balang anak na ning Diyos, magtagumpeya, laban king yato. At ing kekatamong kasalpantayanan, yung babyeta gumpe,
laban king yato. Ninoing malyaring magtagumpe, laban king yato. Itamong maniwala king Jesus, yaing anak na ning Diyos. Yesu Kristo yaing dinatang ketiking yato. Dinatang ya kambena ning danom ning kayang pangabinyag at ing daya abibo na ning kayang kamatayan. At emo kambena ning danom, nunay kambena ning danom at ning daya. Patutuana na itining espiritu at ing espiritu yaing katutuan. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Maniwala ka kanako, Tomas, uling ikit mo ko. Nuan laretang maniwala kanako, bistaman era ko ikit. Ingino manatili kay kayo, At kaya ka antimo rin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanuan. ligaya kaya ka, o Ginoo. Kanitang bengi ning aldo, muring ita, king mumuna ng aldo ning paruminggo, mitipon la ring alagad. Pakakabatla ring pasbul king lugal anong nula makatipon, uli ning takot da karing Hudyo. Dinatang ni Jesus at tinalaka jabusal da nga nakarela, ing kapayapan manatili ke kayo. Pangasabi na niti, pepakit no karela ring gamat no, ating katalindi king ano. Mesaya la ring alagad, panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ning ipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti, pengis nawana na la at sinabi na, tanggapan niya ing banal na espiritu, nung patawaran nyo la ring kasalanan ning ninuman, mi patawaran la. At ngayon patawaran, mi patawaran. Dapat ito mas, amayayaos kambal, metong karing 12, alayo inyang dinatang ya Jesus. Inya sinabi ra dingaliwang alagad kaya, ikit miya yung Ginoo. May kibat siya ito mas, hanggang eko akit ding bakas ding paku karing gamat no at itagkil ing taliri ku king bakas ding paku at ing gamat ku king katalindi king ano eko maniwala. Pangalabas ning 8 aldo makatipon lang pasibayo ring alagad king bale at kayabe Rey Tomas makakabatla ring pasbul. Dapat linubya Jesus at tinalakadyabussal do, ing kapayapan manatili ke kayo. Nga ng Jesus karela at saka na sinabi kang Tomas, lawan mo la ring gamat ko at itagkil me keni ing taliri mo. Dalame keni ing gamat mo at itagkil me king katalindikingan ko. E nakamagalin langan, maniwala na ka. May kiba siya Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Nga ng Jesus kayo, maniwala na ka uling ikit mo ko. Nuan laretang maniwala ka na ko, bistaman era ko ikit.
Ginawayang dakal miyayaliwa pang malay Jesus king akakit ding kayang alagad. Dapat ela makasulat kaniting libro. Dating atyo kaniting libro, misulat laban maniwala kayo king Jesus yung Kristo, ing anak ning Diyos. At king pamaniwala yu, mikabye kayo king kapamilatano. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian kay ka, O Kristo. Sinulat ning San Juan, ing kayang ebanghelyo, ban maniwala tamo. Ban ding menakit king Ginoo, maniwala tamo. Ing sinulat no, kayang ebanghelyo, ngening kadwang Domingo na ning pangasubling mebye, ing kadwang Domingo awsan taya namang Divine Mercy Sunday. Ing sinulat na at binasa tamang ebanghelyo ating mumunang pamamasa, lalarawan dala dingaske ning pakalulu ning mercy ning apong Ginoo. Pigunaman tala po saguli. Ore ni ring alagad, ni tipon laking metong alugal, pakakabatla, alagkandado pa kanita, pakakabatla, reng paspul, pakasarala. At sasabihan ng San Juan, uling tatakot la karing Hudyo, tatakot la uling balada, ilang dakpan da kanyan, kay bat na ning maestro da. Tatakot la naman, uling ela sigurado kayang karelang paintungulan. Palagay ko po magigiltila naman, uling ining karelang maestro, betingan de, anyang karganing kayang krus, anyang mipakuyat mateking krus. O iting karelang panamdaman, o iting karelang sitwasyon. Kasi po di takla kanita, reng talatukin na ning ginutamang Yesu Kristo, amen at tiling talatukin na. Ngini, libutad na nitang sitwasyon lang ito, di natangya Yesus, tinalakad niya busal na. Nanong mo muna ng amano, yan na sinabing taksya po yo, betingan nyo ko. Yan na sinabing ala kayong utang alog. Kay ba't dakon tiro, bala mo la ako ngayon dyan. E yamenyot. Pero keng pamagsalita, no, ing kapayapan manatili ke kayo. E nako tatakot. At tsuko keni. Pasibayo abaya na la. Kitang sitwasyon dang tatakot la. Ito yung pakalulo. E yamenyot. Nunay ingpig kalub na kapayapan. Karatunan. E nako tatakot. Abeyo na ako. E nako magigilty. Hanggang taksya po yo, betingan nyo ko. E na sinabi ito. E na sinabing taksya po yo. Ali. Alagad na la. Anyapin pintala na la. Nanong reaksyon da ring alagad? Mesayala ring alagad. Panakit da king Ginoo. Nang akakit ding Ginoo. Masayala. Uling mabiyela. Uling pasibayo atin lang pag-asa. Uling pasibayo mi pasiknangan la. Kay ba't nanito? Nga na ning Ginoo. Kapayapan manatili kay kayo, tutubod da kayo. Kalupan ng pamanubod ning ipakan ako. At ing paggawa na karelo, ing idakeda, ing kapatawaran, karingaliwa. Nung patawaran nyo na ringaliwa,
din kasalanan do, mi patawaran lo. Nung eyo la patawaran, ella mi patawaran. Binyening espiritu karelo, ban pasik na nga na lang ikalat ing maya pabalita. At ing mubo ng belitanan do. Ito mas. Absent siya kasi Tomas. E nasasabihan San Juan, nung no karinya linibot ito mas. Pero kotong pinandita ito, siguro sinaliyang pamangan. Uling makakulong laking metong akwarto eh. Elamila ko, elabisang lagi. So yung belitanan da, amumun na ito mas. Mayayawos kambal, alayo ka rin. Ngara, ikit niya yung ginu. At kayong pamagsalita dareni nga laga dareni, masaya lang sa sabing ikit niya yung ginu. Excited lo. O ning ito mas, uling alayo, nga no, hanggang ekwakit ding pako, pibata ng pako, ating katalindiking nga no, kumaniwala. Ang giyampang sinubliang mebye, detang bakas ning sugat at tsula po. Kinayap no siguro, pero at tsula ring bakas. At ito mas, manintun niyang pruweba, manintun niyang katunayan, oy ning sitwasyon ng Tomas, pabisang maniwala hanggang manakit ebidensya. Bisayang makonbinsi, ito mas. Pumarok, ing magduda. Magduda yan naman. Okay, ikit siya. Ako ikit. Kung pwedeng sabihan na maniwala ako kaya kasi paikit. At ketang sitwasyon ng Tomas ay ito. Amanintun kamalinawan, manintun prueba, pasibayo, tinalakad ya libutad da ingino. At sinabi ng pasibayo, ing kapayapan manatili ke kayo. Era pa na itumaso, may kini, naka magduda, o ining pantunan mo, tagkilan mo na yung kanakong gamat, tagkilan mo na yung kanakong katalindikingan, nakamagalinlangan. Libutad na ning pamagalinlangan, ing ginong sinubling mebye, pagkalubne, ing kapayapan at pakalulu, ban milako ing duda. Ban milako ing pamag-alinlangan. Nang pekibat dareng alagad anyang akit ding ginu, mesayala. Nang pekibat ng Tomas anyang ikit ding ginu, ginuko at Diyos ko. Itang amano nga ita, amano lang kasalpantayanan. Amano no ning metong atawong kalupa ng Tomas, ami pagkaluban pakalulot kapayapan. Aranasani, ikit ni, ing ginong sinubling mebye, ngeni sasabiano, ginuko, Diyos ko. Yan ang sasabihan, okay, friends ta ng pasibayo, ali. Ali na sinabi ito, ginuko at Diyos ko. Lawen niya po reng adwan ng aske. Pasibayo lang aranasan da dintang yung ginu, kitang penandit tatakot lo, dabalo yung gawan da. Kitang penandit magduda yung Tomas at magalinlangan niya. Daratang iya ing gino. Christ is risen, hallelujah, at tsuya ing gino. Ing kayang presensya, iya mismo ing larawan na ning pakalulu ning ngapong gino. Tinabi Tomas, nung ka maniwala, bahala ka kayong biye mo. Ali, tinayid ning maniwala, mekeni. Tagkilan mo ko. Mekeni, atsu ko. O yan yung karanasan dareng alagad na ning ginutang Yesu Kristo. Nano yung prueba na anyang alaning ginu,
anyang mitas neban wo, masayala po at maniwala, lawan tayong mumunang pamamasa. Ing dapat daring apostoles. Ing Acts of the Apostles, asinulat ng San Lucas, kwento daring apostoles, kay bat ng mitas banwa ning ginutamong Yesu Kristo. Nung tukyan niya ing Ebanghelyo ng San Lucas, mayari king pamayitas na banwa at magumpisaya king pamiparalaning banala Espiritu. Ating dapat daring apostoles, yapining biya daring mumunang Kristiyano, yapining apostolado daring mumunang Kristiyano, ating mumunang pamamasa, kukwento ni kakatamo, nung makananong dening alagad na ning ginutamong Yesu Kristo, pepatunayan daking biyeda, papakit daking biyeda, ing talatukino ning Ginoo at papakit daking biyeda, nung nanulang, makananulang misasan metong, king ing Ginoo at Tsukarela. Lamin tayong mumunang pamamasa, ing dapat daring apostoles, 4 yamong verses, nga nang sasabihan ding talasalpan tayo, metong lamu puso at pamisip. Nano'y tang puso at pamisip dito? Ginuko at Diyos ko. Talutokino ning Ginoo. Makanano dang papakit ing pamisan metong da pusot kaisipan, meton mangkarela, alang sinabing ing pibanjana, kaya mong sarili. Noon ay ing balang metong dinakini, ing pibanjana, king metong at metong. Dahil ngaliwa pa sa sabihan ning mumunang pamamasa, pisalida ing gamit da. Ban kanito, iyapag da. Kareng bitis daw, king arapan da ring apostol. Ing obrada kasi ring mumunang apostol, yapining i-distribute da ing goods kareng miyembro da king kapisanan da lalong-lalo na kareng kalulu. Sasabihan na po ning dapat daring apostol alang nino mang dinanop karela o mengailangan karela. Ing balang metong generous siyang mami. Ing balang metong darake ni. O yan, ing komunidad ning mipa kaluluan. O yan, ing komunidad adelawan, no? Ning ginutamong Yesu Kristong sinubling mebi. Laway niya yung transformation, no? Manibat king komunidad at hatakot, makakulong, tumas ang mga galinlangan, o ini, asnong kasayang miyabe-yabe. Ito yung transformation na. O iniing komunidad, hadiranas, denasa, no? Ing presensya na't pakalulu ni nga pong Ginoo. Neng denasan me, at tsuweng Ginoo, penamdaman meng at tsuweng Ginoo, ing kapayapanan ng Ginoo, ing pakalulunan ng Ginoo, masaya ka. Ginoo ko at Diyos ko. Mamiye ka. Mulat kang ating kayabe keng komunidad. Panalangin tao pong keng misangiti, king etamo kakalilwa atin tamong komunidad. Ating ginutamong Yesu Kristo, papakit yang papakit king komunidad. Diyos de, din kayang kapisanan, din kayang alagad. Kakadwa, anyawaran tamo yung kayang kapayapan at pakalulu, neng daranas tamong pamagalinlangan, takot, o kaya pa magduda king biyatam. Talagad tamo at ipasyag tayong kakatamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, igpanglubos mayupaya. Linalang King Banwa ampong yato,
at kang Jesucristo ang anak kabugto nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning banalay Espiritu, mibait kang na Mariang Virhen, linas sa lalam ng upayang Ponsyo Pilato, mi pakuking krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makaluklok wananing Diyos igpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, baan mukum ka ring mabiye ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasabliyang miering mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamong taimtim king ipatamong at subanwo, ami tubod king anak ng bugtong i Kristong ari tamo at mata sa pari. Manalangin tamo king ipaning ginutamong sinubling mebye, ban para kay katamo ing pangasubling mie, mga baldugan bayong pamibye-bye king kasalpantayanan, at kapanaligan king maragul ng pakalulu ampon lugod. King balang panalangin nga tamong makibat, Ginoo pakiramdaman mula ring panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo pakiramdaman mula ring panalangin mi. Para ka ring sablang Kristiyano, ban itang migligtas ka ring Hebreyo, ketang pangayalipan day Ehipto. Iligtas niya naman ing balayana king pangayalipan king kasalanan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mula ring panalangin mi. Para ka ring mamuntukan tamo, at para ka ring king bansa tamo. Ban kanita, kabang susulong tamo naman king kametungan ampon pangasarili, sumulong tamo naman king kasalpantayanan, Kristiyano. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mula ring panalangin mi. Para ka ring sablang at syuking sakit, at king dararan kapag subukan, banang apakilala karelang Kristo, king ing kasakitan ampong pamayla sa king krus, painturo king ligaya ning pangasubling mie, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mula ring panalangin mi. Para kaniting balen, baryo, ban ing Kristong sinubling mebye karing puso tamo, at papanatilya na katamong makayagom king lugod na, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mula ring panalangin mi. O Ginoong Jesucristo, king binyag linabas kami king kamatayan na spiritual kambemo, at sinublim man king panibayong biye, king kapaminatanas sana ning mayap ng alimbawa ning pamibiye-biye ming Kristiyano, asaw pandakasanang tumipon king meto ketawan king kayarian mo, ban kanita ikamingan, mirakayanan kami king ligaya mo, manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakong daon matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapurian po ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mapirunang banal a kapulungan. Ginuking kapamilataning kasalpantayanan at binyag, meging bayo keng lelangan, tanggapan mo iting ayin ning kekang balayan, at idala mo kami king tulang alanganga. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ke kayo, At keka yat antimorin, nayo ring pusoyo, makayat na nala king Ginoo, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o iba, Diyos kingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ning Paskwa, inyang i Kristo maging sakripisyo Paskwal miya. Yang tunay kordero, amilalako king kasalanan ning yatu, king kayang kamatayan, sinintang na ing kaya kaming kamatayan, king pamanyubli ng mebye, linarin at binalik ing kaya kaming biye. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kaya kang ligaya, layon makyabe alang tuk ng babiya kapurian keko, at ngaming kakanto. Banal mingib pa karapat dapat nakang puriyan ning metoyatu, uling king kapamilataning kaya kang anak Yesu Kristong ginumi, at king kayupayaning Espiritu Santo, dininan mong biye at kabanalan ning sabla, alakang tuk ng mamaus king kaya kang balayan, ban manibat king kayaslag ning aldo, angga king kayalbugno, ing dalise daon miyam pangyo, bilang kapanyamban king lagyo mo. Ipapagamwa mo mi, ing pabanalan mo la, king Espiritu mo, reting ayin adaralamit darawon keko, ban maging katawan at dayano ning kekang anak Yesu Kristong ginumi, aminutos ke kami ban pagmasusyan miyo, iting Eucharistia. Kanitang benging mi panganyaya yo, kinwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ni ing tinape, at binyene karing disipulos na at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kinuha ni kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, uling iti yung kalis ning kanakong daya,
ing dayaning bayu at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban ket ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasiyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ipagaganakan mi ing kamatayan ing kay kanganak kami ngabus kay kami ing kayang maligayang pamanyubling mebie at ing pamaytas na banwo kabang panayan mi ing panyatang ng pasibayo inya daraon mi akeko bilang kapasalamatan iting mabie at banal a sakripisyo. Balikdan mi ing yayayin ning kay kang Santa Iglesia at lawan mi ing midaon king sarili no pauli ning kamatayan no ikuha na kaming sinut keko, pagkalam mo, king ikaming misulusulo king kayang katawan at daya, mikatmon kami king Espiritu Santo, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang metong ay langanggang daon keko, at papalyaryan na kaming mirakayanan king pimamanan din kekang Santo, muna kambian ng Maria, kapilanman Birhen ay induning Diyos, kambian ng San Jose kayang esposo, kambering nuan mong apostol, at maligayang martires, kambeding sablang santo, paulining pamamilatan da, manalig kaming merinan kasaupan alang patanat, king arapan mo. Ipayatisa ng ayin ng pangasut mikeka, mamungay ang kapayapan at kaligtasan, para king mabilog ayato. Pasiknangan me kasalpantayanan at lugod ing kekang Santa Iglesia, akasalukuyan maglak beket king yato, kambening kekang talasuyo, Ipapa Francisco, kaya kaming obispo, Florentino, ding sablang obispo at pari at diakono, ating mabilog mong balayan ay natbus ning kekang anak. Ipapakiramdaman mong mit mong pakalulo, ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong marap keka, lunusan mong mga tipunan ding sablamong anak, nula pa man makasawot. Ganakan mula naman ding kapatad ming may yango na biye, ading sablang keka may matulat may muna ketiking yato. Malugod mo sanang tanggapan king kekang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligaya mong alanganga, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi aking unina, pagkalumuking yato ing sablang bagi mayap. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang lubos mayupaya, kagum ning banal Espiritu pupuryan dakat parangalan manggaman king alanganga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king iba, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ami at Juan isang manyay lagyong datang kay kami ikayayan mo ipamigwanay mo
Ibigay Kaya kami, kinagdongin, at ipatawad ken kami. Minsan namin kena, aking pamamatawad ni kalimitan sa laki. Kami, emukin ay sa uling tukso. Emukin ay sa uling tukso. Uneng ikabos ingaro, ingpamiat syuban. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bahan king kasaupaning kay kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapanghabos. Uling kaya kaing kayarian at ing kayo payan, amponing ligaya, manggaman king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka ni kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emo sa babalik din kay kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan mi ang panbilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kay kayo. At kaya kaan timuri. Ipagit tamong ening mika kami atong tamok king kapayapan. Cordero de Dios, ibang pinala ko, ang kasalanan niya ko. Pakaluluan, pakaluluan, pakaluluan mo kami. Cordero de Dios, ibang pinala ko, ang kasalanan niya ko. Emuke kami, ikaw mayaman. Emuke kami, yemuing kapayapan, kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na rin mayayaws para makisulo king apunanan ng Ginoo. O Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikis may nga mano mo, kumayap na ako.
Makito karela bakas din sukat na. Mertuna lang alagad na anak kita kaya. Anak Jesus karela, ananing ginukarela. Shalom, shalom, kapayapaan ang mabiyekon. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, kapayapaan ang mabiyekon. Shalom, 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 shalom. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, akatabnumiya ing anak mo, king kasalpantayanan kaniting kapag masusyan ning Eucharistia. Kambena, maliyari kaming maging metong kapisanan ning kasalpantayanan, anong nuing lugod at pamidamayan, ela amanong alang laman, metong balayan amanatiling magkapilit, makatabno king metong at metong ban miyabe-yabe, makalalang king metong abayong paintungulan kang Yesu Kristo, ing sinubliming mebye ginu, ang mabibye kambemo manggaman king alanganga. Amen. Luklukay po saguli. First Sunday po, so mag-report ko po. Mumuna da kala salamat. Kareng minye, March po ini. Palitan mo na po, tane. Palitan mo yung March. Yung laro po, dakalalaruing may donate manibat mapupushing February hanggang March. 28 lang containers, yung balang container, makagawa tayong malating bote 800. More or less, ding megawa to 22,400 lang mi pamye. Kareng dadalo keni at kareng magbisitang pilgrims. So dakal pong salamat kang Mrs. Peñarando. Mag-donate lang namang laro deng dato family at pamangan deng usual tamong mag-donate pamangan at sampaga, pamangan pasibayo at hostya. Deng kaya katamong pilgrims manibat February hanggang March at yung pa pong makaschedule April at saka May. More or less, detang magpa-schedule kulang laking 6,000. Dakala ring magpa-schedule, dinatang namo. Po. So, detang iba't keng aliwang probinsya,
mga 100 buses la. Aliwala paretang vans, ang pang private vehicle sa dinatang. So, oreng Penny Batanda, Tarlac, Laguna, Manila, Cavite, Nueva Vizcaya. Atin pa pong Mindoro, po, Bandalaking Batangas, Carayon in Batangas, Pasig, Angono, Minalin, Angeles. Oren nang magpa-schedule. Pero mas dakala pa pureng magpa-schedule a Kapampangan, pamilya, grupo, nang minsan barkada la, mag-pilgrimage la kini at magpatatak passport. Akit siya po yung resulta na dening dakal la pilgrims po ta. Kening monthly financial report. O ito po, uli da rin dakal la di na tanga pilgrims, miracle ya laman ng kaya katamong donation boxes na miras lang 393,000. So yung total tamong receipts for the month of March, 609,000 plus. Po. Maragulya naman yung kaya katamong expenses. Or any ring mag-walk-in donors, mapilan kareni, pilgrims la, mag-donate diretso kaya kaya katamong office. Yung aliwa parishes lang po pang shrine. In total na rin walk-in donations, 55,952. O rin rin expenses na mo, miragdagan niya yung salary uling hire tamong extra help workers. Anyang Holy Week, ang pong ginawa ka rin niya luang bage, sukat malyari at gampanan. Then kaya katamong rosaries and candles, may katapat siya po ata mintaking Divisoria, itang matabang karina, itang mataba, itcha. Iya po yung pupunta king Divisoria, ang yutos ko, patseting kailangan. Po. So, yung kaya katamong gastos, 438,000 plus. Summary, receipts minus disbursements equals 171,000 divided by 2. Yung share na ning rector at share na ning fund na ning shrine. Yung share na ning fund na ning shrine o ning 85 plus 345,000 minus 1,927 equals 428,888.79. Mindamtamo po kayong scholarship fund. Yung scholarship fund tamo 345,000 lo. Mindamtamong 342 para italakad siya itang Our Lady of Lourdes Springing Water Station. Yung project, 319,000 niya. Sinalita mong chiller. So, 342,000 in cost. Ilako tayo itang pinakita na so far. So, 335,000 po yung babayaran tamo kitang scholarship fund. Hopefully, eventually siguro kumatamo mo naman kitang shrine fund para ibalik tayo itang scholarship fund. At yung tamo pong project, then yung Fiesta funds tamong sobra, anyang Fiesta 2024, 367,000 la. At dinonate na nalaretang excess sa mass stipends. At yun po kasing mag-sponsor ka rin mass stipends, bibigyan na lang agad nung magisan la o ali, patya sinobra la. This year po, detang sobra, dinonate dala naman. So, kebit ko laking Fiesta Project Fund. So, yung total tamong Fiesta Project Fund is 393,808. At atin tamong project, ining lights and tiles project. So, dening sulu, kening gulot, labilatang at lu. Ne? Sinalita mong siyempre electrical materials, ang po pang labor para kareto, para ma-install. Sinalita na naman tiles. Po, at salwantala pa rin semento o iting gastos, 160,000. In labor, 47,000. So, yung expecta mo kayong project na ning lights and tiles is 265,628.30. In summary,
yari na rin yung lights tamo. Po. Yung tiles at saka aliwang materials plus labor, 207. So, 265,000. So, nung yung pera tamo is 393,000 minus 265, mitatagan 128,179. So, matiles siya po ining area ngayon. O ini, o rin na rin sulo, keng gulot, at o ining layout na ning kakanamong altar, o ining possible design na pinili ming tiles, at o ining schedule na ning obra, ing payroll daring magobro, ang papaying materialis apenyalina. O yun po rin tiles, may deliver anyang April 5, anyang Biyernes. So hopefully magumpisa bukas yung obra, Kenny. Siguro 14 days mayari. Po. Pepadinan kaya pong plate ing gulot na ning base na ning birhen, kaya tang gulot at atin niyang panalangin ka rin. O hindi po sana yung kaya katamong maging panalangin ngan. Pare-pareho tamong manalangin, payampun, birhen ning Lourdes, akekeng Indu. So, yung birhen ning Lourdes, yung patron na ning shrine, awsan tayang Indu, ampunan mo kami, king pakalulo mo. So, neng pupunta kayo, Kenny, papakanta ke for the past 2 months siguro. Itang goso na ning birhen. Birhening Lourdes sa keking Hindu, ampunan mo keking pakalulo mo. Tin-translate kaya mong English, Our Lady of Lourdes, our Mother, embrace us with your mercy. Mas intimate itang embrace. Ingampunan, yabe mo kami, mo kay kakalinguan. Po. Sana itay maging panalangin tamong palagi, kayabe na nitang kaya katamong pangadyan every Mass. Ita pong panalangin king Birhening Lourdes, balang misa, requirement nening canon law. Po. So, igmetong asrain at inyang palaging panalangin kitang kayang patulunan. Po. So, siklod kayo po para king panalangin king Birhening Lourdes. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, nalapamutula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulameng gewang suging santuaryo, ibat ka rin payabot mula din kay kang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong Hindu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo salang mi pagkalub ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sahok mo, panikwanan kong makitulad king kay kang kabanalan, ban minsan ay aldo makapakirake ko king kay kang ligaya. Amen. Amen. Ipami at yukabanwa misamba niya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. May pamintuan yung lum mo kaya tistuli pantibanwa. King kakanan mi, King Aldo, ibiye mo kaya kami, King Aldo, ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamatawad mi garing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya paisawal, King Toksu, unoy kabos mo kami, King Sablang Marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya ang ginong Diyos at tsukeka, nuwan ka karing sablang babay at munya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoing sa jarang ligayo, iba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alanganggo. Amen. Immaculate Mary, your praises we sing. You reign now in splendor with
Ingin manatili kay kayo. at kay kaan timurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing ipating anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ni umekoking kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Aleluya, aleluya.